Kublai Pik Parlok Kebajpai ya kena ke channel jongi ke CWD official ke China such scene kala tau biang ya kerkot ke batamai da ke bapen mi ya way drones lani revolutionary flapping wing drones balong tik hakadur jong sim ya new drones lapen mi da ke way negeri research team lani kinong wat benia jong Northwestern Polytechnic University ka kerteng jong new drones kedai zingi yau ni zingi drones lakot ro da bionic drones ka size kalong ka berit ka jingya jong itap niang jong new drones kalong nyopo sentimeter bat ka jingkia kalong arspa under program uni drones pula tau record aga Guinness World Records in flight time lada page senpen I ka makadai ka sim ka badan jing im sisa hendrai udai tang drones haba compare but way pat drones balapan mi da kani ka ju hi research team uyung sia kamar jung zinki ka kamrit marchiteng bat katap niang uyung sia bat sipawa na jingkia jung u ila ban bat akti bat ban penher sejrong haba ki penher sejrong yau ni drone zinki long baune aduk lai kenta san minute bat san second ka research team kalayo bantas yung drone singgi kumba cheja sanspa flight mission hakis pautuli kinong ba bat nong rit kanang bantip banyo panba shushu ya ke jingdon kam jong u laong gitalong kubor yaw ni drone selamat penerkam haki babun ki benta kumba julong lem kiwe ki drones hendrai ke bakam kerpang kalong bayaw ni drones laru ban penkam haki military purpose lengba ke jing snok tilang ka Northwestern Polytechnic University NPU ka People Liberation Army PLA badru ba ka China's Defense States Owned Enterprise SOE laong kitalong kubor kublai sibun